in zavain chibai le vek ule IMD Bulletin kan clear ho lenga October ni thum sang ni som ni pali tlai dar thum le minute so panga an ti chu ani notice a chuan pungkar chung hian ruwa mun sang sanga la sur tura rin ania ni thum le nili October a hian Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram le Tripura te chuan ruwa tampa ngai taka la sur thei ani don ani in voina tanga ni sari thleng hian ruwa ala sur don ni in alang nili October sang ni som ni pali a hian mepa han ronda hi kan en lenga notice pui hi pol tak an ronda widespread ne in mun sang sanga rampum dap khopa sur turarin alani weather warning nili thasom sang ni som ni pali a hian nimin lama khachuan a eng an ronda notice a hian update lo ngai chan tur ti kha neya tuna ero chuan orange alert an ronda ta ser thum rong an ronda ne ruwa hi ala sur deuh reng don ni in alanga lo in rin deuh tur ti in an ronda le ane ti chuan nili October a Mizoram district sanga ruwa sur dan tur hi kan en le don ani aizola chuan nili October sang ni som ni pali a hian fairly widespread an ronda mun sanga rampum dap lovin sur turarin ani Aizawl district a Mami district a chuan widespread an ronda hei mun sanga rampum dap khopa sur thei ani don ani Kolosi pa po rampum dapin sur turarin ania Champhai a hian Champhai district a chuan fairly widespread ni in mun sanga rampum dap lovin sur turarin ania Serchi pa hian scatter tin an ronda a hring hi mun tlem te a mun tam lutuk lawa sur turarin ania chutiang bokin lung leilong thlai sia ha sai tual le Khawchin district le Nathia Khawchin district a te scatter an ronda ani mun tam lutuk lawa sur turarin ania Nathia district a hi chuan fairly widespread an ronda mun sanga rampum dap lovin sur turarin ani ti in an ronda le ani ole thlir tu le ngai thatu te khati ba khachu update lutukom hri lova engpo ni se tunkar chung hi chuan ruwa ala sur deuh hlek turarin ani